Hello, nè từng ngọt thì ngon. Lihat. Keren. Welcome Rato. Hello everyone. What are you doing? Năm bay nữ. Miss you too. Beautiful, thank you so much. You queen, thank you so much. Miss you too. Nông chất máy, đỏ trên máy. Đỏ trên máy. Thank you. Anh ấy hàng này. Rồi. Không con hả? Vì cô không tốt cho chân mẹ áo xài bàn nâng, phẳng bàn nâng hay mình ăn bàn nâng Chật khờ khờ. Sao vậy ta không tốt chơi bàn nâng Cái xã đó từ xa cơm đã mạt màu nè. Không thực con là buồn màu. Hello khi đi chơi mẹ này. Anh ấy cái IG à? Tại Instagram. That's why it looks so beautiful. Mà bao nhiêu cái anh coi bên chặt? Chà. Bỏ thô bay em bạn. Anh chơi Queen cho nó không like nhưng mà đó hay tầm phía. Speak Queen bên mình. Queen kiểu này nhỉ? Anh này còn đã sân mà mình nhung tụi ăn buôn sân nhung heo. Mình sẽ cao phía A class hay là ô thayนี่មានច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានតែមើលជាមួយនឹងកណ្ដូលដែលគេដោះមីនដែលគាត់គេប្រើកណ្ដូលសម្រាប់ដោះមីនហើយមួយទៀតនឹងទៅសាលានៅសាលាសិស្សគាត់កោថ្លង់ហើយនឹងពីកាភ្នែកចាកាភ្នែកហើយកោថ្លង់ហើយមួយទៀតឥឡូវយើងមក dinner អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិញមុនមក dinner នេះខ្ញុំហែទឹកលេងចាបង9ខែទឹកបងហៅប៉ុណ្ណាដល់ពេលហើយខ្ញុំចេញបងនៅនឹងតោបងនៅនឹងតែបងនៅគៀនទឹកឃើញលោក teacher បងនៅនឹងតែបងអង្គុយ yes ចឹងដល់ខ្ញុំទៅតែមិនខំពាក់កៅចេញបងចាំម្ដងមក4កន្លះ4កន្លះថាមានអីគេមកម្នាក់ខ្ញុំឈប់មកបងមានអីបន្ទប់ខ្ញុំមើលទៅឃើញអាងទឹកមកតែអត់ឃើញមនុស្សខ្ញុំដើរចូលវិញមកណែមើលពីចង្អាយណាMommy miss you Hi Queen ទាំងពីរ Hello everyone Thank you ញ៉ាំអីញ៉ាំតិចទៅអូខេផែននេះសិតខាងឡាយយូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតែចេះឆ្នាំនេះ Miss Universe គឺមានការរៀបចំល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានការបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់បេក្ខភាពទាំងអស់ហើយជាពិសេសបន្តការបានការបង្រៀនពី Queen ដូចគ្នាចង់ថាQueen ទៅនិយាយតែមានមុនស្នេហ៍ទៅថាមុនស្នេហ៍ពេលខ្លះកុំមើលទឹកមុខ Queen ដល់បាននេះការអត់ទេខ្ញុំមិនដែរស្រែកឬក៏អីប៉ុន្តែមួយនឹងមួយគាត់ថាអត់ចង់ឲ្យគាត់លេតមកយើងចង់រត់បន្តឹងកន្លែងហ្នឹងបន្តិចហើយមួយទៀតការតបតែងខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនិយាយទៅគឺចង់ឲ្យគាត់ល្អប៉ុន្តែបើយើង slot ពេកគាត់នឹងប្រឡែងខ្លួនហើយអញ្ចឹងយើងដឹងដូចបងធ្លាប់មានបងមានកូនអញ្ចឹងបងដឹងថាត្រូវទៅធ្វើមកយាយទៅមានទឹកចិត្តល្អដូចជាម្ដាយគាត់មានកូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឃើញថាស្រឡាញ់ពួកយើងដូចជាប្អូនផងជាកូនផងប៉ុន្តែពេលកាចក៏កាចដែរចង់ឲ្យល្អចា
còn nè ca trên nhung hơi nhé hả fan nên ở đây cài này fan nên chưa phải những cái cái đây cài tại cute ok mấy fan from Indonesia hello Mingalapa Myanmar Myanmar hả apa kabar apa kabar terima kasih Malay Indonesian I like the song. The song's so beautiful. A lot of Indonesian song I really like. It's so nice. you can sing I have to see the lyric. I probably forgot what it called, but yes, I love the song so much. Like I think what the song called? I have to see on my phone. Later on we can sing together. mong chơi xíu Anh đồn man. yes Đồn bà bông mơ lyric bằng trẻ. Ta bà lại bà bọt đánh chính mà bằng ai trẻ. Some song. Bà bọt khoái ở trẻ rồi. bong trong số tham mẹ bằng anh ông lấy bàn om Tầm bớt tầm bớt á về bong này không mấy mà chơi ông lấy hay bong đây sớm bong cứ trong chơi ông lấy khăng hay lần kênh vô shop khơi gì ông lấy hay tao mà mở con gì ông lấy đây và test ta bắt vô lấy mạ bong còn sợ sai vậy thôi chứ đôi khi còn anh gì cái chụp lại là people ăn lư ăn trôi thà vậy cái thà này đời sai những trong pe là hồi đó kênh vô shop còn chị đây tay chị mẹ chị cái sao lấy visa đại dương cái thay vì chị ông lấy can này tầm bắt để xa tao đến vậy chẳng dương rất là trong thua biết mình tái chất trong mình tái dọn miếng action dọn miếng sạc cam ở phía thua vì trong bong chập đám pi riêng cho miệng đắp cho miếng dậy tam sao cho miếng dậy tam là hồi đó dậy tam toàn hay đắp cho miếng bất nét cái xe vì mà line là hồi đó dương ai cái xe pi bắt cho miếng bán thay vì mình này mấy anh chạy bàn tập vấn hay bong practice dương practice họ ngay là hồi đó dương trẻ chắc đôi cái đây cứ training chỉ phải xét cứ nông bỏ cái nhá preparation cứ sủng khăn được bong ra kẹp nông thại chẳng preparation số bây giờ dương bậc hai pana cả đói start pana cả đói thời ca training là hồi đó dương xôm cho mùi nâng sẽ cầm thêm mùi nâng chẳng tới dương cả chứ hưởng thọ mà đà đôi nhạc bay chẳng vì mấy cái nhạc bay cả bụng lâu đòn lấy giờ bật cái nhạc máy ở tập hai đấy để sai dân thua với họ ngay mà ngay dân thua với mà đó bây giờ vừa đòn đôi khi cho mùi nâng skill ấy có chấm ní ấy cái thời cá vật hạt là hồi đó dương cá chia the best person yes anh nghe thuê chân cho mẹ to đầu bên trái xin lúa ló về cái đầu về chân có số trên cái tuổi ai đó lôi một kề bọn đằng son nhé mày trăm ca vì muốn nhung tới cầm thì Miss Friend hay tới nhung ban cho mày nó cầm thì bao bụng kho hay nhưng cái nên có mày tụi nó nhung fan mày xong mày thao thôi sao mày đang ngay thao tập đẹp không ha không cho mày tập Food Universe mình tên yes bông thao ơi bông buồn não tao về là vậy đang không đó sometimes có bao tao xăm mình tên mong nó buồn trời đã pe class dương chụp tô hot cà rê pi prom đi khất bao giờ chẳng hạn tại cái cha mà mấy vì ai chỉnh chẳng nó được sao nó kẹo toàn bạc ơi toàn bác hay năm mươi bông ở đây sớm này nó cứ bông bó trao rồi về bông bó trao rồi chẳng tới có mẹ làm ta ấy không vậy tại cái bác kia miền fan chở nó có bông phone như chúng mình rồi chẳng tới pe class có mẹ làm ta ơi ta trong snack lửa này đài chẳng á cho là sự cầm thi Universe cái miền là Việt Nam hype ní một ní từ một Universe hype ní từ no beauty there's no standard now I mean beauty standard there beauty standard dương ở cái thằng ôm này đi toàn chết bạn xã này đi bỏ son không ai bạn chạy trong ai từng không ai qua chỉ cốt bài hand cốt cứ sàn trong đôi Miss Universe họ phải chăm đi ở này khơi nhảy ở đôi khi ở đây yeah so there's no type I mean beauty standard there yes you did thatจะđẹp sẽ ăn miên đôi anh là fan anhน่ารักโอ้มันเนาะขอบคุณมากค่ะ ấy thằng này đấy cho con chuyển nối tiếp á so happy to see you broken yes thank you là tặng anh nè cho from nè when is the tôi bảo when tới nè trong từng ngày thế là đó nè when is the final ngày mà paper muối khai July on khai cả đà phải 4 nhưng prelim là yes ngày 4 hay sớm mẹ mà ngày mình sớm mẹ tích cực rehearsal sớm mẹ final hay chat thống năm lần chẳng cả
ទាំងអស់គ្នាទៅស្បត់មើលតែដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំក៏ដូចជា channel មកដល់វិញលេងលេងតំណែងដែរនឹងក៏បានមើល Beautiful Queen ភ័យខ្ញុំអត់យំទេខ្ញុំអត់យំទេ បងវិញប្រាប់ថាគាត់ថាពេលដែលថាពេលអញ្ចឹងពេលគាត់អត់យំអត់ចាញ់ហ្នឹងមិនថាប្រាប់គាត់ថាបរិញ្ញាថាបើរឿងគេគាត់យំតែបើថារឿងខ្លួនឯងដល់ពេលគាត់នេះពេលគាត់អត់យំខ្ញុំអត់ចាញ់តែខ្ញុំកាលមកពីការខ្ញុំទៅបានជោគជ័យក៏ខ្ញុំអត់យំហ្នឹងហ្មងតែខ្ញុំអោពេកខ្ញុំអោពេកហើយឡើងភ័យអានឈ្មោះប្រទេសខ្លួនឯងអត់ចេញមកភ័យយកខ្លាចខំតែគេអានឈ្មោះ Cambodia ខ្ញុំស្មារតីកូឡុំបៀតែខ្ញុំអត់បានដើរចេញមករៀងភ័យតែលើនឹងវាបាក់ដែរវាអត់សូវលឺពេលអេកូវាអត់សូវលឺទេ តែពេលម្ដងខ្មែរហ្នឹងគឺបងប្អូនក៏ទៅគួរឆ្លើយមែនតែអត់យំខ្ញុំក៏ភ័យដូចគ្នា Support both Queen from the US. Okay, thank you. Which part of the US are you at? The National Costume Competition. National Costume Competition. We're gonna have it a week before or 2 weeks before. ចាមុន prelim ចាដែរ មុន prelim មកទឹកឬក៏ពីទឹកបងអត់បងមាន schedule ប៉ុន្តែ surprise អូយអត់ដឹងដូចគ្នានិយាយមែនតារាខ្ញុំ candidate ក៏អត់ដឹងដែរនិយាយត្រង់មកព្រោះខ្ញុំដឹងតែអត់តណណោភ័យខ្លាចកាយខ្ញុំអត់តហ៊ាននិយាយដែរចា What they say Boston USA. Okay, that's nice. Take care. ขอบคุณมากๆนะคะ I want you to improve your question and okay. ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតែពិតទៅគាត់ឥឡូវមានអារម្មណ៍មិនវិញពេលអញចូលប្រកួតហើយធ្លាប់ប្រកួតដែរអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរឆ្នាំហ្នឹងមកនេះមានអារម្មណ៍តែប្លែកជាងមុនឬក៏ថាអូវាធម្មតាសម្រាប់បងឯងទេឬថាឯងធ្លាប់ប្រកួតដែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវគឺថាអាប់ដេតទៀតទេឬក៏គិតមិនដែរគិតថាអានេះស្រួលឬក៏ពិបាកដែរសម្រាប់បងឯងចាបើខ្ញុំគិតថាគ្រប់ការគេហៅ step មួយ step របស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺសិតតែមានការគេហៅថាផ្លែកនៅក្នុងហ្នឹងបងអត់ដែរដូចគ្នាខ្ញុំទៅតាំងពីប្រឡងនៅខ្មែររហូតបានចេញក្រៅប្រទេសរហូតខ្ញុំពេលធ្វើការគឺខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតបានអាចជាខ្ញុំដល់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំជាប់នៅ international ខ្ញុំក៏អត់ទាន់ល្អដែរហ្មងតែគាត់ថាវាមានការតស៊ូក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏គេមើលឃើញគេរើសយើងចូលក្នុងខំក៏មកយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតហើយដល់ពេលចូល junior នេះយើងក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនទៀតមកដោយសារតែមិនថាចូលខុសគ្នានៅ platform ខុសគ្នាអ្នកនរគ្នាអមថាគាត់ធ្លាប់ប្រឡងពីមុនកម្មវិធីផ្សេងអញ្ចឹងបែបបត់បែបផែនគឺផ្សេងអ្វីដែលគេត្រូវការគឺផ្សេងអញ្ចឹងបែប universe យើងត្រូវការផ្សេងអញ្ចឹងទៅក៏មិនមែនមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ទេនឹងឲ្យគេសួរគេសម្រាប់ខ្ញុំមួយទៀត defend ចិត្តគាត់និយាយ Q&A សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាចែក Q&A ក៏អត់មានខកអត់មានត្រូវទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយគឺការចេញពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតតែម្ដងហើយគឺវាចេញពីចិត្តខ្ញុំតែថាសួរភ្លាមគឺខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានមើលទៅមិនល្អខ្លះឬក៏អត់ត្រូវចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថា the best គាត់សម្រាប់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងរៀនបន្ថែមទៀតដោយសារតែ universe ឆ្នាំនេះគឺគាត់ trend បេក្ខភាពទាំងអស់មិនមែនតែ winner ដែលជាប់ហើយទៅ trend ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ trend ទាំងអស់គ្នាទោះថាពួកគាត់មិនបាន top ណាមួយទៅផ្ទះវិញពួកគាត់បានចំណេះដឹងទៅផ្ទះវិញដែរ Yes ហើយតែពិតplatform មួយនេះគឺយើងចង់ឲ្យវាខ្លាំងជាង beauty pageant វាជា academy មួយវាជាថ្នាក់បង្រៀនឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ហើយយើងអភិវឌ្ឍធនធានរបស់ពួកយើងមិនមែនតែសម្រាប់ខាងក្រៅទេគឺត្រូវមានចំណេះដឹងក៏ដូចជា public speaking skill ក៏ដូចជាកាយសង្គមមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ដឹងថាធ្វើជា beauty queen ពិបាកប៉ុណ្ណាវាមិនមែនគិតថាអូគាត់តែងខ្លួនស្អាតៗហើយថតរូបហើយផុសវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងថាការទំនាក់ទំនងទូទៅក៏ដូចជា connection ដែលយើងមាននៅក្រៅប្រទេសក៏សំខាន់សម្រាប់យើងដែលផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសយើងទៅឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរហូតដល់គាត់នឹងអាចតំណាងទៅអន្តរជាតិតំណាងឲ្យខ្មែរយើងអញ្ចឹងយ៉ាវានៅវែងឆ្ងាយហើយក៏វាមិនងាយស្រួលដែរប៉ុន្តែការដែល commitment របស់ពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ឃើញនឹងលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ឃើញអញ្ចឹងនឹងដល់ការ Queen ទៅប្រឡង international ខ្ញុំចង់ដឹងមែនថាពេលបងទៅប្រឡង junior ហ្នឹងហត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឡើយអូនឯងឃើញបងសូម្បីតឥឡូវហ្នឹងបងអត់ត្រូវធ្វើការដល់ឥឡូវទេប៉ុន្តែបងនៅតែធ្វើការអញ្ចឹងបងមួយគឺបងជួយចិត្តធ្វើការបងងើបពីព្រលឹមបងតែគេងជប់ជាងគេអញ្ចឹងពេលបងមុនចូលគេបង check មើលក្នុងក្រុមទៀតថាអ្នកណាមិនហើយការងារអី freeze បង tick កន្លែងដែលបងគាត់ថាអត់តន់ធ្វើហើយអញ្ចឹងបងទុកវាធ្វើស្អែកឬក៏ធ្វើយប់នឹងឲ្យហើយអញ្ចឹងបើហត់ធ្វើអីក៏ហត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមកយើងដឹងថាហេតុអីបើយើងមកអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើវាបានល្អទៅដើម្បីកុំឲ្យស្ដាយក្រោយ
ព្រោះបងអត់ចូលចិត្តភាពស្ដាយក្រោយទេអញ្ចឹងអមថាអ្វីដែលបងបានធ្វើឲ្យបងអត់ស្ដាយក្រោយតែបងស្ដាយក្រោយនឹងអ្វីដែលបងអត់បានធ្វើចាំមកសួរថាទៅនឹងខត់អត់ថ្ងៃខ្លះហត់ថ្ងៃខ្លះអត់ហត់ទេដោយសារបងកម្លាំងបងពីច្រើនបង train ខ្លួនឯងទាំង mindset ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយអញ្ចឹងបងអាចឧទាហរណ៍ថាអូនឯងគេង8ម៉ោងបងគេងយ៉ាងច្រើន2ទៅ3ម៉ោងអូខេហើយអាហ្នឹងជាបងដឹងដែរហ្នឹងគឺជាបងតាំងពីដើមអញ្ចឹងថាបើហត់ដូចជាអត់សូវហត់ប្រហែលទេបើតែសម្ពួរអ្នកដតីប្រហែលជាគេហត់អញ្ចឹងណាបើខ្ញុំដូចថា fan គាត់មើលមកថាខ្ញុំស្គមមែនតែនហ្មងណាដោយសារខ្ញុំស្គមខ្លាំងតែដោយសារតែការមហូបពួកបងត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើនមែនបងហត់តែប៉ុន្តែដោយសារមហូបវាតិចសម្រាប់បងពេលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបងទៅញ៉ាំតិចបង lose muscle mass នឹងលឿនខ្លាំងបងស្គមមកខ្លាំងបងអ្នកជីមឲ្យការហ្នឹងមុននេះគឺយើង diet ហើយយើង train ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអស់ខ្លាញ់ fat percentage បងវាតិចមែនតើដល់ពេលទៅដល់នោះមកហូបដូចថា healthy food ទៀតយើង order ចូលកក់កាត់អីកក់កាត់ក៏បាទដល់តែគេញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងអូខេតែបងត្រូវញ៉ាំ3ដងលើហ្នឹងចឹងយ៉ាយើង10គីឡូតែអនឡាញកាន់10គីឡូដោយសារយើងហត់ពេកដោយសារខ្ញុំសប្បាយមែន enjoy ហ្មងខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខ្ញុំ enjoy moment នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងណាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំញ៉ាំច្រើនទៀតរបស់ញ៉ាំច្រើនមានខាងទិញខាងក្រៅឲ្យបានចឹងណាបងដោយសារប្រទេសហ្នឹងគឺប្រទេសអាស៊ីតែងាយស្រួលដែរប៉ុន្តែដូចថាខ្ញុំហាត់ដល់ម៉ោង2:10អីតន់ជិះដល់កន្លែងគេនិយាយមួយថ្ងៃពីដល់12ម៉ោងទៅមិនអាប់តាំងមក3មក4អញ្ចឹងទៅវាគេហៅ10គីឡូដោយអូតូម៉ាទិកហ្នឹងមែនដោយសារយើងហត់ពេកអីពេកវាដោយសារយើងចឹងខ្ញុំគាត់ថាអត់ហត់ដូចគ្នាយ៉ាហ្នឹងហើយវាកំឡុងពេលហ្នឹងកាលហ្នឹងបែរជាវាមានថ្ងៃហត់វាមានថ្ងៃអត់ហត់អញ្ចឹងវាដូចតែគ្នាដែរព្រលឹមឡើងអត់ដល់ម៉ោងត្រូវគេត្រូវតែត្រូវងើបអាហ្នឹងយើងយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងលុបបាក់នេះវាអត់ហត់ទេតែមានកន្លងជាយ៉ាពេលអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងមានទូនាទីយើងគឺមកធ្វើអីអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអីដែលគាត់ថាវាហត់ខ្លាំងតែយើងធ្វើអត់បានទេយើងធ្វើបានដូចគ្នាព្រោះថាអ្នកដទៃក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរតែខ្ញុំរៀងពិបាកហ្នឹងមិនចេះអក្សរឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះប្រទេសយើងគឺប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ត្រូវតែនិយាយថាត្រូវតែលឿនមុនពេលវេលាលឿនមែនតើសំខាន់តែយើង train អាហ្នឹងអ្នកគ្រូសាខ្ញុំគាត់ train ถึงពេលវេលាបានយើងរហ័សរហួនដែរអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើតតែបើប្រទេសដែលគាត់រៀននៅឆ្ងាយគាត់អាចមានពេលលើសយើងប្រហែលតិចតួចដែរសម្រាប់ប្រទេសវាឆ្ងាយជាងយើង and wait for stage performance yes ដូចគ្នាឥឡូវហ្នឹងផងរៀបចំ opening dance សម្រាប់ contestant ទាំងអស់គ្នាមកកណូទៀតដែលយើងអត់អាចប្រាប់បានប៉ុន្តែហ្នឹងហើយចង់ឃើញថាពួកគាត់រួមបានស្អាតអត់ហើយ announce ឈ្មោះខ្លួនឯងបានល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាបែរជា kid virtual គាត់សួរថាឆ្នាំហ្នឹងមាន speak ខ្មែរក៏ English ហើយបើសិនជានេះមាន translate អត់បើសិនជាអង់គ្លេសតែមាន translate Miss Universe Cambodia host this year Khmer we going to host in both language Khmer and English if the MUC can speak English we also have the Khmer translator but if they speak Khmer we also gonna have the English translator so don't worry about that yes we're going to have both language National costume មានអូនមាន it's like talk show it look like a talk show yes it's a talk show right now enjoy watching both of you thank you so much thank you I think we're just sharing the fact we're sharing the experience and the fact you know but hopefully you guys enjoy it ចឹងឲ្យ Queen Davin ទៅមួយឆ្នាំទៀតអូតែការនេះអូន Miss Universe cannot compete two times once in the lifetime ច្បាស់មកអត់ទៅ2ដងបានទេក្នុងស្រុកយើងអាចប្រឡង2ដងបាន3ដងបាន4ដងបាន5ដងបានតែ international cannot you cannot represent twice no but team of national costume អត់តបានប្រាប់ទេដោយសារ it's too early I think ពួកគាត់គាត់តែមាន idea តែអត់តឆ្លងជាមួយនឹងស្ថាប័ននៅឡើយទេអញ្ចឹងអត់តច្បាស់ថាពួកគាត់យកមួយណាទេអញ្ចឹងយើងអាច share បានហើយណាមួយពេល share ច្រើនពេកទៅមានអារម្មណ៍ថាវា spoil ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងសមុទ្រចូលរួមអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារឆ្នាំហ្នឹងគឺគេហៅថា MU គឺធ្វើធំខ្លាំងមែនតើហើយឆាកវិញគឺក្រែងហើយកន្លែងវិញកាន់តែពិសេសទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទៅសមុទ្រដើម្បី support ជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរយ៉ាងបានច្រើនកាលណាអ្នកគ្នា support បានច្រើនគាត់ក៏មានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើកម្មវិធីឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីល្បីទៅប្រទេសខាងក្រៅដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅចូលរួមទាំងសមុទ្រទាំងអស់គ្នាណា
bông còn én tên là từ bông đằng hôm nay bông mình nhớ bông xin lại đó còn quay nà tê phim mà còn ai bông tây sang thay bông tây canh này bông phi anh đừng đây cái đã có một cái bông mình like chẳng phi in Instagram and Facebook. Ô này là con hay là bạn mấy nhom like lên nghe tờ tay nhom khanh queen nó nhom từ sắc queen quạt up ở xa hai bên nghĩa sang nhom còn chơi còn cho bạn like Ta bây giờ hiện chọn đá bài chi tiết nhằm tiền. Cô nhà tao nói xua queen trần bên đây. Anh ấy bọn đấy Anh sẽ bị chuyên con ngay bờ lỏng. chuyên bôi bật lỏng chuột ồn mình tập phần nắng. Chuyên bôi bờ lỏng chộp ôn. Của bông đã thảo này chẳng ban bị mùi nữa. Đây không miền đây á. Không bông ta gửi dương chuyên bông hay không miền. Nhưng phải bên nhom lột ôn không hiền thôi chỉ chuyên bôi bông này còn chỉ cái bật mà xem ôn không hiền. Con ở bên bờ lỏng Miss World. No on bông Mary thay Miss World còn ở toàn bang sạch đi chẳng hạn ai gì. Miss World có toàn bang thay mình đang đi gọi cho room này so cannot. Lịch nuôi bông sẽ là thịt beauty. Đó khi chụp shoot na lại nên chúng ta hay thử ly ai để sao ta trong tới chơi một trong ca nghe tiếng tuổi. Có cái nó kia để ban mơ lại rồi bông nhung ngang hông tụi ai tây nhâm bay nó nghe là sọt lỗ hồ hường dương á. Okay, enjoy. Thank you all. Thank you so much. Love you. Bye. Cha cha áo con chân bông. Cái tiếng áo kia ngày nay sầm đầm mình tên cái những bạc lại thế Queen ở chân đây ở đây mà Queen mà lại cho ô áo con bông. Áo con này tiếng áo kia sầm đầm ví dụ nó không ngày ní hơi rệt ở chỗ không ngày nắng mà tự đá trả cặp chuột mơ xa bị bong liệp hên cứ tục bẹ ngay đơn cái mà đo ngay trong cái rồi chị áo con này thằng áo cái này áo con nè là ví dụ thằng áo cái chân poi này mình sọc cái bít áo cầm làm cái mua muốn hay cái đôi chị căn đặc cua xì lạnh cái đôi chị xì lạnh tay là hồ tay nát cũng phải mong tinh sẽ bật mong mơ MUC thằng áo cái này mà con làm ra cái sẽ lại nhom phong nó khai bấm pá ngay thì một khai bấm mùi prelim nó ngày buồn khai bấm pá này thằng áo cái này tay nhâm ấy mà tay ban nhâm ấy không nhỉ bye bye nè thằng áo cái này áo con chân chân cha bò con trời nè thằng áo cái này năng ấy nhung khơi mong bong nó còn like đây chân bật sân trên là cái hồ quát cũng phải từ mưa like quát khó na ở mưa like để tay áp chụp của quạt tê để sao quay mà cả lại hay bộ con quay nợ là hàng nốt hay là bò mình tiết đây hàng ai biết bắt tay tay lần theo no man nha tầng khi em trong phải đây là đang bị nhúng dày được smart thoáng trên bị chật nè được quạt nghe rộng ha mình cái chân mình fan nhóm bộ fan nhóm fan nhóm còn miếng thà đây bản tay thiệt tràn fan nhóm cứ quạt ở đây bà rộng rương đặt tập hò tê cuộc bây giờ nhóm thua ấy cái đó cứ quạt tay để chi up nhóm là hô thấy cứ tập hò nữa ấy để nhóm thua nó không bạch chậm bòn ắt khoa bị à cột đằng tơ chỉ dạng ná pro dương mưa ắt khơi bàn tay nhóm trong hiện này tao nghe chợ không à rộng này để flop lỏng khẽ ban lấy pi được khi nhưng mà đây chục châu mà phim nhóm chục chơi vô tầm đó thế này tao nghe nhóm trong hẹp hai mình hai là tập con đằng bài na cái đó ba nhóm nơi tao slide ba nhóm nơi cái đây sải nhóm nơi tao tôi to tiền chân hai bài đến trong ban cứ ca quam tro pi này tao nghe hai con bà rộng nơi trong đời khoa khai để nhóm miên pi pro nhóm mà ai perfect mà rồi bị roi ban tê bàn tay nhóm thằng chi dâm riêng đọc khát còn ai bà to tiền nơi quấy đại nhóm cặp ha universe rồi cả bàn tay mình thầm tao ca blòng universe này tao nghe nó bây giờ phải chắp bị cặp buồn dương có thời mình ấy không mấy đâu không chỉ vật riêng là hồ đây chắc nhầm chẳng anh hết nam đang cái chữ đặc lãng sẽ đại tay là hồ này hay óc con sinh nhập ca bà ròm như năng thằng này tao nghe bà ròm bàn chỉ này tao nghe cho ta đã tương hay vậy mà lơ nhưng là hồn nó hồn trắng mà tay trong thẻ này tao nghe tham con bà ròm nó bây giờ nhầm châu luôn em mới cứ nhầm phơi bị óc bị chật óc bị sầm mặt tập hiệp hay mà đây khai ấy để cả lên ngày nè cô đây mà giờ rồi tại khai ta ba chợ bón tên nào để dựng màn áp bị bọt luôn này dân coi ha là nhung là bởi vậy nhung miên nhung shop chọp chia phim đòn áp chắc nó bây đây nhung cho phải ló thì nhung không sọc phải nhung ăn mà con rồi bà ọt bán có nhưng thôi óc bị sạt thiệp hay như thằng mau mà đòn tiệt bà sân chỉ ọt bàn tại nhung cất há nhung ai thua bàn bẩn nhung màu mà đòi power này thằng óc như mình ba hộp chỉ ca lên thì lá cứ nhung trong bàn winner nhưng cái thang tầng óc nhất là mau trong ban winner tầng óc chẳng nhung đôi chia tay cặp hiệp đợt tây cho này cái mau trong ban winner trong bà xui nhung thang nhung trong cho ọt
ខ្ញុំចង់ជាប់ខ្ញុំចង់បានមកគាត់អត់ខ្ញុំចង់បានមកគាត់ខ្ញុំអត់គិតពីថ្ងៃអនាគតថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះបើគិតអញ្ចឹងគឺគ្រូបាខ្ញុំអត់មានបានហាត់រៀនអីឬក៏ enjoy ជាមួយនឹង moment ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនឹងអង្គុយគិតថាអូយចាំមើលធ្លេអីចាំមើលធ្លេអី no ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់អញ្ចឹងហ្មងដោយការខ្ញុំទៅប្រឡង international អញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសក៏ខ្ញុំនៅតែចូលមួយគេបានដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងវាអត់មាន show អំពីយើងចេះនិយាយភាសាបានមួយភាសាតែចំណេះដឹងគឺវាបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាំងពីពេលក្មេងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយ story របស់យើងហ្នឹងឯងដែលបង្រៀនទៅកាន់អ្នកមើលយើងថាហេតុអីយើងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយពួកគាត់គួរតែរៀនអ្វីអំពីយើងអាហ្នឹងបានសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា My story in my life is the power ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ Uni Love យើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួម follow ក៏ដូចជាបញ្ជីមតិទាំងអស់គ្នាយើងចង់បានការគេហៅថា support ពីអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅការអភិវឌ្ឍនៃការ charity របស់ប្រទេសយើងនៅក្នុងប្រជារបស់ខ្ញុំគឺចង់ share love ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមតែកូនក្មេងស្ត្រីឬក៏គេថាមនុស្សចាស់គឺគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យទាំងអស់យើង share love នៅរូបភាពជាច្រើនដោយសារតែចេះអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាអត់ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ហើយអត់ចេះទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ក៏ដូចជាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនទេភាគច្រើនអញ្ចឹងណាដោយសារតែជួបនៅវិបត្តិជាច្រើនតាំងពីការក្នុងជីវិតគាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជួបគ្រួសារខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទៅឬក៏ជួបជាមួយនឹងការកើតរបស់ជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតខុសៗគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវថាយើងទទួលយកបានធ្វើឲ្យយើងឆេងខ្លួនឯងទៅផ្លូវមួយដែលអត់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងការរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនស្រឡាញ់អ្នកដទៃចេះធ្វើអ្វីមួយដោយការស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាស្រឡាញ់គឺជា quote មួយដែលធ្លាប់ពាក្យខ្លីប៉ុន្តែមិនធម្មតាវាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើពាក្យថាស្រឡាញ់នេះដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំបានម្ដងរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត project មួយហ្នឹងឡើងមកហើយ project យើងនឹងមានច្រើនខ្លាំងមែនតើពាក្យច្រើនផ្ដោតទៅលើការអប់រំអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាការអប់រំពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើនេះចេញពីអារម្មណ៍មួយមិនដែលឥឡូវគឺខ្ញុំទទួលបានដែរវាថាយើងទទួលពីអត់ល្អពីមនុស្សមួយចំនួនតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសម័យនេះគឺជាសម័យដែលយើងត្រូវមានការអប់រំយើងសូវបានច្រើនចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ក្នុងរូបបែបមួយដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនការជេរគ្នាឬក៏របៀបថាការនិយាយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាអន់ជាងខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាវាអត់ត្រឹមត្រូវសំខាន់ខ្ញុំត្រូវការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមទៅ follow Uni Love របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Uni Love for Universe we share love in the universe you and I we share love and unit of love តែពេលខ្ញុំពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលេងពេលខ្ញុំលេងចឹងខ្ញុំចង់ entertain ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលបានមើលខ្ញុំសម្រាប់ពីការសិក្សាសម្រាប់ពីការធ្វើការចង់ឲ្យមើលខ្ញុំទៅរីករាយទៅតាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែពេលធ្វើការឬក៏ពេលគេហៅថាការប្រឡងគឺខ្ញុំ serious ខ្ញុំអត់លេងទេលេងនេះវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ entertain ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តក៏ដូចជាការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ fan ខ្ញុំដែលគាត់មកមើល live ខ្ញុំអញ្ចឹងណាដោយសារតែ fan ខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំបងតែ shoot មើលម៉ែចាខ្ញុំបងតែ shoot ឲ្យមើលSending love to you អរគុណមកមិនសតញ៉ាំទឹកថងកូនអូយម៉ាក់ទៅតែនិយាយចាប់ភ្លេចញ៉ាំទឹកញ៉ាំអត់តើបានញ៉ាំអីតែទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបិទ live សិនឯងទៅញ៉ាំអីសិនណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបារម្ភស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងៗហើយ I will do my best for this journey to universe thank you so much អ្នកទាំងអស់គ្នា sending love to you all Bye.